Mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lo kovhela huko tevhela mafhungo. U damba nje phanḓa musi muthu a sathu reila goloi zwikhombo. Ezwi zwo dzumbululwa kha tsedzuluso yo kovhiwaho nga ACS Clinical Congress Scientific Forum musi vhasedzulusi vha tshi khou sengulusa data ya vhareili vha maḓana mavhili fuina rathi vho lovhaho nga khombo dza badani kha ḽa Ohio. Vhafu vha phesenthe dza 0.3 vho wanala vha na tshikalo tsha nṱha tsha khemikhala ya mbumbano ya mbanzhe i vhidzwaho delta 9 tetrahydrocannabinol kana THC muvhilini, zwine zwa vhanga u shaya nungo. Vhaḓivhi vha khou ita khuwelelo ya uri hu vhe na pfunzo ya vhadzulapo nga khombo ya mbanzhe kha vhareili. Vhorasaintsi u bva McGill University kha ḽa Canada vha ri u gonya level ya lwanzhe zwi ḓo vhea khomboni zwifhaṱo zwi hovhelelaho milioni dza ḓana kha madzingu a shayaho kha miṅwaha ya ḓana i ḓaho. Zwifhaṱo zwine zwa ḓo kwamea ndi zwine zwa wanala kha phendelashango kha ḽa Africa, South East Asia, Central na South America. Vhasedzulusi vho shumisa data ya satellite u anganyela zwifhaṱo zwine zwa ḓo kwamea. Tsedzuluso yo gandiswa kha journal ya NPJ Urban Sustainability. Mapholisa vha ngei Musina tshiṱirikini tsha Vhembe vho fara munna wa miṅwaha i songo bulwaho malugana na milandu ya vhufhura na u dzhia nga khani kha tshiwo tshi tsha ḓo itea mbamulovha nga mugivhela tsini na mavhengele tserekano a Musina. U ya nga mivhigo hu khou pfi munna wa miṅwaha ya 32 o vha a tshi khou reila tshiendedzi tshawe musi a tshi thivhelwa nḓila nga goloi ya Mercedes Benz khayo. A fhedza u tshi khou tsa vhanna vhavhili vho fara zwigidi vha mu ṋea ndaela ya uri khatse a dzule nga vhukati henefho goloini yawe u itela uri hu reile muthihi wavho. U bva afho goloi yo mbo ḓi takwa yo livha vhuponi ha Hapha henefho Musina. Ye vha swika vha setsha goloi vha dzhia masheleni a randa dza zwigidi zwa 5 phanḓa musi vha tshi dovha hafhu shavha nga yeneyo goloi ya Mercedes Benz ye vha tshi khou tshimbila ngayo. Mulandu wo mbo ḓi vuliwa, muhumbulelwa a fhedza a tshi khou farwa mulovha nga Sondaha badani ya N1 henefho Musina. Ngeno mapholisa vha tshi kha ḓi bvela phanḓa na u zwima na vhaṅwe vhahumbulelwa vhavhili vhane khou kwamea. Muhumbulelwa hupfi u khou ḓo ḓivhonadza phanḓa ha khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Musina matshelo nga ḽavhuvhili. Muambeli wa mapholisa Colonel Malisela Lidwaba vha ṱalutshedza. The police conducted an immediate manhunt on Sunday, the 5th of October 2025 at around 10 a.m. One suspect was apprehended on the N1 near Musina Mall. The remaining 2 suspects are still at large and police investigations are ongoing. The arrested suspect will appear before Musina Magistrate Court on Tuesday, the 7th of October 2025. Anyone with information that may assist in locating the other suspects may contact Captain Molokos G on the number 082 565 7889 or Cramstop number 08600 10111 or may use MySubs app. Akho goma ngorali mafhungo fhano kha Belran News mthetshelesi a rona mafhungo ane vha tama ri tshi tevhelela vha ri fonela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhena na o tshifhingani tshiḓaho. Nda lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri pulupele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ḓoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.